Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmattu mu'min musulman bir tuğandarım. Birinciden Allah Taalaga çeksiz maqtolar jana Peygamberimizga salawat jana salamlar bolsun. Maqto jana salawattan keyin Allah Taala jarqırap jaynap kirip kelgen Ramazan ayыңыздар куттуу болsun. Albatta bu Ramazanda Allah subhanahu wa taala sizlerden kılgan har bir ibadatыңыздарды толук менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүңүздүн бардыгын түп тамыр менен кечирген болsun. Чындыгында Allah subhanahu wa taala siz bizlerди адам кылып жаратып, жок жерден жаратып, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, ушунчалык sululuk berdi. Oşunun negizinde iki dünyada baktulu bolup, oңолуп, çınığı adam katarında yaşaş üçün siz bizge Ramazan ayının orozasını farz kılıp berdi. Andıktan urmatlı meni musulman bir tuğandarım, eğer çınında da siz imandu, degele iki dünyada baktulu bolunuz kede turgan bolsa, anda bul ulu Ramazan ayında tekke ketirbesten, uşul Ramazan ayında oroza karmap, ibadat kılıp, adamlarga jakşılık kılıp, oşundayla özünüzdün orduңuzdu Firdaus beyişden dayardap ötüşüge hareket kılыңыз. Kutluklar menen birgelikte urmatlı meni musulman bir tuğandarım, sizlerge jakında bola turgan uşunday jarış ilimdүүнү ийгилик издейт деген китеп окуу жарышы болот. Ошондуктан bizde алымдарыбыз айткан, Ya Allah, ilim alıp ilim menen bakıt tapıp, ilim menen kançalık жүзүң жарык. İlim bilim ilimdin küçün kara, ilim düýleri jetүүde maksatına dep akındarыбыз aytıp ötken eken. Oşonduktan ilimdүүnü ийгилик издейт. Siz egerde ийгиликке жетем deseniz, munalı kiteplerdi alıp durup uşuğa dayardanыңыз. Albatta balkim sizdi iki bölmeli degele bağlı belekler ийгилик kütüp turat. Andıktan bul mümkünçülüktü tekkeke getirbesten hareket kılıp dayardanıp kalınız. Ve ahire davana anilhamdülillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.